Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru abayatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 20 ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Niba utarakanda kuri subscribe bikore rwose, kanda kuri like kandi wibuke gusangiza abandi ibiganiro byacu. Nshuti banywanyi bacu, igisirikare cy'u Burundi gikomeje kubona yimbwa yaboneye ku mugezi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yaho M23 igabye igitero gikomeye cyane kigahitana abasirikare barenga 60 b'u Burundi mu gace ka Shabunda, ubungubu nanone ibyago byongeye kugwira abasirikare b'u Burundi. Amakuru amaze kongeraho aremeza yuko ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi bwarashwe n'abarwanyi ba M23 mu kiyaga cya Tanganyika. Ndasubiramwo, uyu munsi kwigenekerezo rya 20 ukwezi kwa karindwi ku isaha y'isa 12:15 z'umugoroba, inyeshyamba za M23 zarashe ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi mu kiyaga cya Tanganyika. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko ubu bwato bwapfiriyemo abasirikare barenga 13. Abandi benshi cyane bataramenyekana umubare wabo baburiwe irengero, baruhamye mu kiyaga cya Tanganyika. Iby'iki gitero abarwanyi ba M23 bagabye ku bwato bw'igisirikare cy'u Burundi turaza kubigaruka ko idonido muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kurungika abasirikare benshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gatondo k'igenekerezo rya 20 ukwezi kwa karindwi, amakuru twamenye nuko General Prime Niyongabo afatanije na General Evaristo Ndayishimiye bongeye kurungika amabatayo 2 y'abasirikare b'u Burundi muri Kongo. Ni abasirikare bagera ku 1250 bahagurukiye mu gace ka Rumonge berekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yizewe aravuga yuko abasirikare barenga 15,000 b'u Burundi bari muri Kivu y'Amajyepfo ngo bagiye gufasha FARDC kurwana umuhenerezo kugira ngo igisagara cya Uvira kitigarurirwa n'abarwanyi ba M23. Ni mu gihe rero abarwanyi ba M23 bakomeje gushyira igitutu kuri uyu mujyi wa Uvira uherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Nubwo ariko abasirikare b'u Burundi barimo koherezwa muri Kongo, benshi muri bo barimo gutoroka urugamba. Amakuru dufite nuko abasirikare barenga 40 bamaze gutoroka urubuga rw'imirwano muri Kongo bagasubira mu Burundi. Abangaba mu ndwi iheze barafashwe ndetse barafungwa. Amakuru dufite nuko abandi benshi barimo guhigwa n'igisirikare cy'u Burundi kubera ko bagiye muri Kongo ariko bagata bakomoka bakisubirira mu Burundi. Mu gisirikare cy'u Burundi harimo indyane. Bamwe baravuga yuko abana b'u Burundi batagomba gukomeza gupfira muri Kongo. Abandi bakavuga ko nta kabuza kujya kurwana muri Kongo biri mu nyungu z'ubutegetsi bwa Gitega kugira ngo Red Tabara itazagaba ibitero mu mujyi wa Bujumbura bifashijwemo n'abarwanyi ba M23 mu gihe baba bigaruriye igisagara cya Uvira. Mu gihe kandi abasirikare b'u Burundi bakomeje kwisuka muri Kongo, ni nako ku mipaka y'u Burundi na Kongo abasirikare benshi b'u Burundi bafite ibitwaro biremereye bakomeje kuryamira amajanja. Ibimodoka by'intambara byinshi by'igisirikare cy'u Burundi byirunze neza ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Ibitwaro biremereye iminwa yabyo irimo kureba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
abasirikare b'u Burundi bategujwe yuko bagomba kuryamira amajanja ku munota ku wundi igihugu cy'u Burundi cyagabwaho ibitero n'abarwanyi ba M23 cyangwa se inyeshyamba za Red Tabara bavuga ko ngo M23 izazishyigikira maze zikagaba ibitero bigamije kuvanaho ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ibi byose rero nibyo tugiye kurabira hamwe muri aya makuru yacu. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore, bikore rwose, ukande kuri like ndetse usangize abandi ibi biganiro byacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nshuti banywanyi bacu, nkuko nari mpejeje kubibabwira mu mpfunyapfunyo, ubungubu amarira n'agahinda ni byose mu gisirikare cy'u Burundi. Imiborogo ikomeje kwiyongera mu gisirikare cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi barimo kugwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkuko nabibabwiye ku munsi w'ejo, abarwanyi ba M23 bagabye igitero gikomeye cyane muri teritwari ya Shabunda. Iyi teritwari ya Shabunda niyo teritwari nini cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Hari ikibuga cy'indege cya Shabunda aho abasirikare b'u Burundi bava mu Burundi maze bakajya ku kibuga cy'indege cya Shabunda. Bari mu bikorwa byo kugota abarwanyi ba M23 ndetse FARDC irimo gukusanya intwaro n'abasirikare benshi b'u Burundi kugira ngo barebe ko bakwisubiza ibice bya Kivu y'Amajyepfo birimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Mu ijoro ryakeye rero abasirikare b'u Burundi bari mu gace ka Shabunda ku birindiro bya FARDC ndetse n'abasirikare b'u Burundi batunguwe na drone z'igisirikare cya M23. Hagabwe igitero gikomeye cyane cya drone z'ubwiyahuzi bivugwa ko ari iz'abarwanyi ba M23. Ako kanya abasirikare barenga 60 b'u Burundi bitabye Imana. Aya ni amakuru yizewe ndetse arimo kwemezwa n'amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi. Abasirikare 60 bitabye Imana. Abandi benshi cyane biravugwa yuko bakomeretse ndetse bamwe muri bo bakaba bacitse ibihimba. Amakuru akemeza yuko ibingibi ari ibyago bikomeye cyane byashikiye igisirikare cy'u Burundi. Ku ruhande rwa FARDC nago abasirikare barenga 80 biravugwa yuko bapfuye ndetse abandi benshi nabo ngo bakaba bakomeretse mu buryo bukomeye. Nyuma y'ibi bitero bya drone byibasiye abasirikare ba Kongo ndetse n'abasirikare b'u Burundi, ubu nanone iyindi nkuru mbi cyane irimo kuvugwa mu gisirikare cy'u Burundi nuko abarwanyi ba M23 muri uyu mugoroba w'igenekerezo rya 20 ku isaha y'isa 12:15 bamaze kurasa ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi mu ibahari ya Tanganyika. Amakuru arimo kutugeraho aremeza neza ko muri Tanganyika abasirikare b'u Burundi bari mu bwato. Biravugwa yuko aba basirikare barimo kwerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi ba M23 ngo bateze ambushi buno bwato maze babumishaho urufaya rwa za misile. Abarenga 13 nibo bimaze kumenyekana ko bitabye Imana ku ruhande rw'abasirikare b'u Burundi. Abandi benshi cyane baburiwe irengero, biravugwa yuko barohamye muri Tanganyika. M23 yabagabyeho igitero gikomeye ndetse muri iyi minsi biragaragara yuko M23 irimo kwibasira cyane abasirikare b'u Burundi. Irimo kubagabaho ibitero shuma, abandi bakagwa muri ambushi za bano barwanyi barongowe na General Makenga. Amakuru arimo kungeraho avuye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko ibingibi byabaye ndetse ko abarenga 13 aribo bimaze kumenyekana ko bitabye Imana mu gihe abandi benshi baburiwe irengero. Kugeza ubu turiko turavugana, igisirikare cy'u Burundi ntacyo kiratangaza kuri ibi byago byagishikiye hariya muri Tanganyika. Abarwanyi ba M23 nabo ntacyo baratangaza kuri iki gikorwa bivugwa yuko bakoreye muri Tanganyika bakagaba igitero ku bwato bw'igisirikare cy'u Burundi. Ibintu ntabwo byoroshye rero kuko M23 irimo iramarira ku icumu abasirikare b'u Burundi.
Kugeza ubu turiko turavugana mu kiyaga cya Tanganyika harimo kugaragaramo ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abatabazi barimo kugerageza kureba ko barokora bamwe mu basirikare b'u Burundi baguye muri Tanganyika. Ubwato bugera kuri butatu bw'igisirikare cy'u Burundi bucungerewe umutekano mu buryo bukomeye burimo ba bantu bazi kwibira cyane mu mazi nibwo burimo kugaragara muri Tanganyika. Harimo kugaragara kandi za ambulance z'igisirikare cy'u Burundi ndetse amakuru akemeza yuko umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi yategetse ko ibikorwa byose byo gutabara aba basirikare bishyirwamo imbaraga zikomeye. Hari abasirikare bakomeye bagaragaye ku nkombe za Tanganyika nk'uko umumenyesha makuru wacu arimo kubitangaza. Ibi rero birerekana yuko ibyago byashikiye abasirikare b'u Burundi ngo byateje agashavu gakomeye ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, ndetse biravugwa yuko ngo igihugu cy'u Burundi gishobora gutegura ibitero bikomeye bigamije kwihorera ku barwanyi ba M23. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu gisirikare cy'u Burundi nuko ubutegetsi bwa Gitega bukomeje kurungika abasirikare benshi muri Kongo. Abasirikare 1250 uyu munsi ku igenekerezo rya 20 bavuye ku ikambi yabo mu ntara ya Rumonge maze berekeza muri Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aremeza ko aba basirikare bagiye gutanga ramforu kuri bagenzi babo bari muri kariya gace ndetse no ku gisirikare cya FARDC kugira ngo barwane babuze M23 kwigarurira umujyi wa Uvira. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko abasirikare bagiye muri Kongo bagizwe n'amabatayo 2 kandi ngo yatoranijwe muri za batayo nyinshi cyane irya nino mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru atugeraho rero akavuga yuko abagiye muri Kongo hafi ya bose bataziranye kuko bagiye bavanwa irya nino mu makambi atandukanye ya gisirikare. Amakuru kandi akavuga yuko bamwe mu basirikare b'u Burundi barimo kujya muri Kongo bagahita batoroka bakisubirira mu Burundi. Abarenga 40 kugeza ubu ngubu mu cyumweru gishize barahagaritswe n'igisirikare cy'u Burundi ndetse abandi benshi batorotse imirwano muri Kongo barimo guhigwa bukware kugira ngo batabwe mu mvuto. Abasirikare b'u Burundi barimo kwirunda muri Kongo mu gihe hari ubwoba ko umujyi wa Uvira waba ugiye kugabwaho ibitero karundura ndetse abarwanyi ba M23 bakawigarurira. M23 yavuze yuko igiye kurengera abasivile barimo kugirirwa nabi na FARDC ndetse n'abarundi mu gisagara cya Uvira. Hari ubwoba rero ko M23 yafata uyu mujyi wa Uvira uri ku nkengero z'igihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega buvuga yuko mu gihe M23 yabifashe umujyi wa Uvira byashyira mu kaga gakomeye cyane igihugu cy'u Burundi. M23 ngo ishobora gufasha Red Tabara irwanya ubutegetsi bwa Gitega maze ngo bakagaba ibitero karundura ku gisagara cya Bujumbura ndetse bakazutaguza ubutegetsi bwa CNDD FDD. Niyo mpamvu rero abasirikare b'u Burundi bategetswe ko bagomba kurwana umuhenerezo maze uyu mujyi wa Uvira ntufatwe. M23 ngo iraramuka ifashe igisagara cya Uvira abarundi bamenye yuko ibintu bigiye kuba bibi cyane. Abarundi ngo bitegure yuko intambara irakomereza mu gihugu cy'u Burundi kandi ngo M23 nayo ntabwo izigera rwose yorohera ubutegetsi bwa Gitega. Mu gihe rero abasirikare barimo kwirunda muri Kongo no ku mipaka y'u Burundi ibintu byahinduye isura. Abasirikare benshi b'u Burundi bafite ibitwaro biremereye cyane barimo kugaragara ku mipaka y'u Burundi na Kongo. Ibimodoka by'intambara ndetse n'ibitwaro karundura by'igisirikare cy'u Burundi byegerejwe imipaka y'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse igisirikare cy'u Burundi cyategujwe yuko kigomba kuryamira amajanja kubera ko umunota ku wundi ngo intambara ishobora kwaduka mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu byadogereye mu mujyi wa Bukavu. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza yuko abasirikare ba FARDC, abarundi ndetse n'abazarendo bamaze kugota umujyi wa Bukavu.
ndasubiramwo ngo umujyi wa Bukavu wamaze kugotwa. FARDC irimo gushaka kwisubiza umujyi wa Bukavu, kandi biragaragara yuko abasirikare benshi b'u Burundi n'abazarendo bamaze kugera muri pozisiyo aho bagiye gutangiza ibitero karundura bigamije kwigarurira umujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 bamaze iminsi bavuga yuko FARDC n'abarundi barimo kugota ibice byose M23 irimo. Ubu noneho ibintu byamaze kujya ku mugaragaro. Imirongo miremire y'abasirikare b'u Burundi yagaragaye mu micungararo y'umujyi wa Bukavu, ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko FARDC n'abazarendo bamaze kwigarurira ibice binini cyane bya komine Bagira. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye muri Kivu y'Amajyepfo aremeza yuko umujyi wa Bukavu wamaze kugotwa. Hari abasirikare benshi b'u Burundi bari mu micungararo y'umujyi wa Bukavu. Abazarendo ndetse n'abasirikare ba FARDC bo bamaze iminsi baramaze kwinjira muri komine Bagira. Komine Bagira ni imwe muri komine 3 zigize umujyi wa Bukavu. Amakuru rero akemeza yuko muri komine Bagira abazarendo barimo kugenzura ibice binini, ndetse ko na FARDC ariko gace ifitemo abasirikare benshi. Abarwanyi ba M23 babinyuzije mu itangazo basohoye bavuze yuko bafite amakuru ko u Burundi burimo kohereza abasirikare benshi mu micungararo y'umujyi wa Bukavu. Ndetse ibingibi byatangajwe na bwana Lawrence Kanyuka wari urimo kuburira abasirikare b'u Burundi ababwira yuko bongeye gukora ikosa rikomeye cyane ryo gushotora M23. Ubu rero imirwano ikomeye cyane yabigiye kubura mu mujyi wa Bukavu. Harimo kugaragara ibifaru by'abasirikare ba Kongo, ndetse imirongo miremire y'abasirikare b'u Burundi irimo kugaragara mu mihana ikikije umujyi wa Bukavu. Ibintu ntabwo bisanzwe. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku aravuga ko ubwoba bwatangiye kwiyongera mu mujyi wa Bukavu, ndetse abasirikare ba M23 nabo barabibona ko uyu mujyi wa Bukavu ugeramiwe. Muri kano kanya turiko turavugana, amakuru arimo kungeraho aremeza ko indege z'igisirikare cya Kongo ziriwe zizenguruka mu micungararo y'umujyi wa Bukavu. Muri izi ndege harimo indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukoyi. Izi ndege ziriwe zizenguruka hejuru ya Bukavu, ariko ntabwo zigeze zirekura amasase. Hari na drone z'intambara ziriwe zizenguruka mu micungararo y'igisagara cya Bukavu. Ibi byose rero bikaba birimo gutera ubwoba abanyagihugu muri kariya gace. Amakuru arimo kungeraho avuye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko indege z'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya FARDC nazo ngo ziryamiye amajanja mu gihugu cy'u Burundi, ziteguye kujya gutanga ramforu ku basirikare ba FARDC n'abarundi muri kariya gace ka Bukavu. Drone z'igisirikare cy'u Burundi zo zirwa zizenguruka hejuru y'ikirere cya Bukavu. Amakuru yizewe aremeza ko drone zigera kuri 3 zagaragaye mu kirere cya Bukavu, ndetse ko izi drone zitigeze ziraswa. Abahinyanyura utuntu n'utundi rero bakavuga ko izi ngizi zaba ari intege nkeya za M23 kubona indege z'intambara zizenguruka hejuru y'ikirere bagenzura ariko ntibazirase. Ibintu rero ntabwo byoroshye muri Bukavu. Igisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi bamaze iminsi barimo gutegura ibitero simusiga bavuga ko bigamije kwisubiza umujyi wa Bukavu. Biragaragara rero ko abarundi ari benshi muri kariya gace. Gusa ikirimo kwibazwa ni inzira banyuzemo kugira ngo bagere mu micungararo y'igisagara cya Bukavu. Hari abarundi benshi bari mu ntera y'ibirometero 3 gusa uvuye mu marembo y'umujyi wa Bukavu. Abazarendo ndetse na FARDC bo babashije kugera muri komine Bagira. Amakuru dufite akavuga yuko bamwe bavuye mu nkengero za parike ya Kawuzi Biyega maze bakamanuka berekeza muri biriya bice bya Bukavu. Amakuru kandi akemeza yuko urwamo rw'amasase uyu munsi rwongeye no kumvikana ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Iki ni ikibuga cy'indege nacyo giherereye muri Kivu y'Amajyepfo.
Bamwe mu basirikare ba FARDC batangiye gukwirakwiza amakuru bavuga yuko ikibuga cy'indege cya Kavumu cyaba kirimo kuberaho imirwano ikomeye. Gusa amakuru mvana mu masoko yanjye aremeza ko amasase makeya yumvikanye ku kibuga cy'indege cya Kavumu, ariko muri aka kanya akaba yahagaze. Abazarendo bagerageje gushotora M23 ariko ngo byabataye kuwa amazi. Amakuru dufite akemeza yuko ubungubu abazarendo ndetse na FARDC ngo bashaka gusabota ibikorwa bya M23 mu mujyi wa Bukavu, ndetse ngo bagomba gukora ibishoboka byose bakisubiza uyu mujyi. Bamwe mu banenga M23 bavuga yuko ifite abasirikare bake cyane mu mujyi wa Bukavu, ndetse ntabwo M23 yabashije gucunga inguni zose z'umujyi wa Bukavu kugeza ubwo abazarendo ndetse na FARDC babashije kwinjira mu bice bya komine bagira mu mujyi wa Bukavu. Nta kabuza rero imirwano ikomeye igiye kubera muri uyu mujyi. Biragaragara yuko FARDC n'abarundi bambariye urugamba. Ku rundi ruhande hari ubwoba yuko abasirikare ba M23 bacunze umujyi wa Bukavu bashobora kuba bake cyane, ku buryo umunota ku wundi FARDC n'abazarendo bafashijwe n'igisirikare cy'u Burundi hari ubwoba ko bashobora kwigarurira uyu mujyi wa Bukavu. Nshuti banywanyi bacu, mwebwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure TV, nk'uko maze iminsi mbibabwira mu makuru yacu, ibimenyetso byose biri ku rubuga rw'intambara birerekana yuko mu burasirazuba bwa Kongo ari bw'intambara ya nyayo igiye gutangira. FARDC na M23 ubungubu nibwo bagiye gukocorana mu buryo bwa nyabwo. Inzobere mu bya gisirikare ndetse no guhinyanyura ibya politike y'akarere k'ibiyaga binini ziravuga yuko ubungubu intambara ya nyayo igiye gutangira. Nubwo ubutegetsi bwa Kongo n'abarwanyi ba M23 bashyize umukono ku mahame shingiro azayobora ibiganiro bazagirana i Doha muri Qatar, amakuru aremeza neza ko intambara ya nyayo ari bwigiye kuba muri Kongo, kuko impande zose zidashaka gusinya ariya masezerano. Kongo irashaka gutsinda intambara. Abarwanyi ba M23 nabo barabona ko nta nyungu bafite muri ariya masezerano n'ibiganiro barimo guhatirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru rero akemeza yuko FARDC na M23 bagiye kumvana imitsi bya nyabyo. Bagiye guhanganira ku rubuga rw'imirwano, ndetse ngo ubungubu umugabo agiye kugaragara kubera ko intambara igiye kuba noneho ni ya ntambara y'injyana muntu. Bagiye gukocorana utsinda urugamba rutsinde. Biravugwa yuko M23 yaba ifite umugambi wo gucakira umujyi wa Uvira, ndetse ngo igakomeza yerekeza muri Kisangani. Gusa ibi byose bizayishobokera mu gihe irabibashije gusubiza inyuma abasirikare b'u Burundi ndetse na FARDC bagaragaza yuko bakamejeje, bigaragara yuko basizoye, bambariye urugamba. Biragaragara yuko bashaka kwisubiza uyu mujyi wa Bukavu uherereye muri Kivu y'Amajyepfo.